ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah Rabbimizga hamd sana dan maqtav bulsun. Söykli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge izgi dualarımız, salavat şeriflerimiz bulsun. Şu Şaban ayına eriştik. Şaban ayında duada bulup Ramazan'a erişirge Rabbimiz barımızga nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhtaram Müslümanlar, Allah Rabbimiz barımızga da şu videolarını hayırlı тыңлаучылардан булып, bir-biribizге şu işitкен sözlerini таратучылардан буларга насип etsin. Бик шатландым. Камил Хазрат Самигуллин Ураза китабын күргәннән соң 17-нче елда ул Хузур издательствосы чыгарды. Бик эчтәлекле, бик рәхәт китап. Шулда сезне белән уртаклашам bu kitap bilen tanışırga, hasatan kim şul yılı, 2020 yılı yanı Urazaga kiri yılı buldu. Eğinde kim yanıdan namaz okurga bastı, yanıdan şuşu İslam bilen tanışa, Tatar tilinde bir eştelikli kitap var, olda İslam dinin negizleri. Bunda kim ol Allah Rabbimiz, kim ol Peygamber, kim peygamberler bulgan, ekringene, nişik namaz okurga, taharetleri bilen, şulay yok nişik urazat tutarga, anın soň zekati bulsun, hacı bulsun, bütün eybiri tarihlarga hatlı bu kitapta kirtilgen, elhamdülillah. İkisi de iştelikli, eğinde kim her bir mizgilini, şunday belki eybirini kürgesi keli, bunda dız kanalini bütün eybir yazılgan. Belki eybirge hatlı. Şundan da yanı uraza kirüşçilerge tarihtan bulgan eybir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem üzerinin turmuşunda bir rivayet boyunca 8 yıl, ikinci rivayet boyunca 9 yıl uraza tutu algan. Uraza tutu gadette Araplarda ul indi bulgan. Şolay yok Kur'an ayeti Allah Rabbimizden kilatirgan. Bakara surasının 183. ayetinde Allah Azze ve Celle ayet "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şehr Ramazanellezî unzile fihil Kur'an." Bu mübarek ay Ramazan ayı. Ya eyyühellezîne amenu kutibe aleykumus-siyamu. Ey iman getirgen bendeler, sizge şu Ramazan ayında uraza farz bulundu. Bu ayda bu ayette ikinci hicri yılında ingen, şu ikinci hicri yılından alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uraza tutkan. Kaybi rivayette hicrinin birinci yılında rivayet itilip getiriler şu ayet ingen deyip. Mühimeni nerse uraza tutu ul Rabbimizin farzı. İkinciden İslam'daki bulgan üçüncü şart, üçüncü rükkeninde bula aytirge. Ol da meşhur hadiste Umar ibn Hattab getire o hadisini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayta buniyel İslamu ala 5 şehade en la ilahe illallah ve enne Muhammedur Resulullah ikamis salat ve itaiz zekat ve savmi Ramazan degan eybir. Savm biz anlagancha tıyılu, uraza tutu degan söz. Ve haccil beyti men istata ileyhi sabila, hem beşinchisi ol da hac kılu. Allah'a ışandık, Resulüne tanıdık. Şundan soň nişlibez? Namaz okuyabız. Namaz okuduk, şundan soň nişlibez? Uraza tutabız. Şundan soň nişlibez? Zekat berabız, hem zekat da ol malыбызны чистарту, hem indi beşinchisi ol hac kılabız. Allah Rabbimiz şu sözler bilen kullanırga nasip etsin. Kim indi bu yıl yangi yılı bulup urazaga kirişe, rahim etегиз, uraza Allah Rabbimizin rahmetine aşıgıгыз. Şunda da irten quyaş taң atу алдыннан оқыла торган дуа, сәхарда оқыла торган дуа. Навайту ан асума саума шаһр Рамазан min al-fajr ila al-maghrib khalisan lillahi ta'ala. İxlaslык белән үзеңнең ризалыгыңа омтылып, иртән кичкә хатлы үзеңнең ризалыгың өчен ураза тутам. Ният кылдым уразаны тутарга, үзең разы булып кабул ит. Һәм дә инде ураза биткәннән соң без тиешбез дуа кылырга, кояш бату белән
اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت деген дұға. Я Раббым, şu берген рызығыңа, өзің берген рызығыңа ифтар қылдым, ауыз аштым. Allah'ım, şuşu берген уразаңны өзіңнің рызалығың үшін тұттым. Берген рызығыңа ифтар қылдым. Өзіңе ышандым. Өзіңнен әжіріні көтем. Шушы уразаларыбызны Раббыбыз қабыллыққа ирештірсін. Киләчәктә ураза тотып, әжір савабына ирешергә барыбызга да насип итсен. Ассаламу алейкум, рахмат.